Biyag ti tao. Diyak kayatin alokatan ti messenger ko. Mabuti nga ang makabasa iti pakasairan manan tirik na. Kan may sa, ang mga nudyakon kabaulan. Christy, nagupan ka din iti messenger mo? Diyak kayat. Mabuti nga ang makabasa iti makapasakit kanyak. Uyawon da kung dagiti tattao iti social media. Ay, ano sama? Anya nga ron ngay kat nagkamali ka ading ko. Tinapadag kita, kat isalunat mo. Masapol a bumangon ka. Tapno mabayadam amin dagiti nakautangam. Manang, Oo, di kag sangit manan Papiksaam ti pakinakam mo. Kan agkararag ka. Panunutam dagiti napinta sa planom. Di mat adara pa mo iti biyag, ading ko. uwan manang, iso na lang tadyak na adal ahusto dagiti addang ko. Nasobra na overconfident ta kadagiti nararamid ko. Aging gadyak na puutan kat bimagsak dagiti negosyo arinugyan. Amom, dagita ti kay kayat ko adangdanggan manipod kan ka. Napakumbaba ka. Kan amom nga akseptaran dagiti nagbindutam. Kaya't nasawan, naamiris mo dagiti puon kan gapo no apay ana ikulasay ka. Agyaman ako na itipan na kaawat mo manang. Diyak ka mo ti aramidak nga awan ka kapsat ko. Tinalikodan da kami ng dagiti tattao itaglawlaw ko. Si kalangan ti makaanos kanyak. Uray ti asawa kat sininaan ako. Am-amu ka, ading ko. Amok ti kinasaya at ti panagpuspusom. Di kag ti may sa arason no apay abin magsak kakat ti kinaman nagtulong mo. Naitid mo amin nga uray saan mo madakwarta. Nagulbud akong kadagiti nakautangak manang. Kaya't ko lasar dengan dakon dagiti nakautangak. Nagkariak iti aldaw ang panagbayad ko. Uray sa anak asigurado no adda maitad ko wano awan. Anya nga ron ngay. Talaga kasta. Adalat na pa nagkamali tayo. Nalpasan dagidi. Indardarom na ka pa yan dagiti nakautangam. Iso nga aganos ka Agpanunot kay ti pamuspusan. Tapno makabayad ka. Needs, nakitam di impost da iti social media arupa ni Christy? Ay, Wan! Asinungat nga iti saan ang nakakita ijay. Kat no permi anay warwaras iti ure ang niya agrupo. Ay, diyak ko makaya ti agsao. Ngem, anya nga, kat nagkarumot ngamin ti kinaagraraman na. Rugi-arugi iti negosyo. De kotse, ako namlandyak amo ahulugan met dayjay. What? Anya nga ita? Isupay Idi pay lang amin kat madlaw ko nga agin babak nang. Ay, wun nga rod. Agraraman dayjay ata, Hoy! Iso nga anusan talata no niya ti trabaho ta. Tano siya, ay na, jak kayat at tumulat iti dayjay ata, Diyak ka mo ti aramidak no kasano ang makarugi akmanan. Mabuti nga akong nga agnegosyo. Kan may sa, awan mat po unak. Saan ako na makautang tanadadaal ako na. Diyak pa yan kay tirumor dito'y balay. Mami, Oh, apay anak. kaano nga nga agawid ni Daddy? Ko anak, mabayag nga agawid ni dadim. Taadayo ti ayan ti trabaho na. Dayta ti imbagam. Nakitak mat ni Daddy iti kalman iti asit nagti pagadalan mi. Kinamat ko ngam saan ko anaabutan. Anya? Ay na anak ko. Amangan mo't no saan ani dadim di nakitam. Isu dayjay, Mami. Sigurado ako nga isu tinakita. Ha? O sige, bay aman ako. Tainton adalot ko. Awagak ni dadim. Tadamagak no isu di nakitam. Talaga, Mami? On anak,
Kat no iso, ibagak nga may nakasarungkaran. O sige, mami. Urayat ni daddy. Ta sigurado. Mangyawid to iti paborito ka makmakan. Wan, anak ko. Inak nga rin magkayayaman, mami. Sige, anak. Diyos ko. Agingat ka anong agulbudak iti anak ko. Diyak mabalin nga ipudnukan ko na tiusto a sitwasyon. Anya ti aramitak. Mariribukan ak. Gapo iti kinaado ti agsing-singir kanyak. Oh, Christy, kumusta kan? Marlon, sikamat kayam. Wen, umay ka kumustain. Ken, umayak agi padamag. Oh, pastragan na ko na. Ay, sige. Sumra ka. Aha. Ay, napasensya ka, Juan. Mariribukan ak namin. Di kagdanag, tamaawatan ka, pren. Maalaag tugaw ka. Orayan nak, tayalaan ka iti danong nga inumam. Pasensya kan Awan pa igatang kun iti kape. Hala, ingka agi papudot iti danom tagkapita. Ada groceries iti dayta imot ko a karton. Allah, Mark. Di ka man na nagdrama ditan, pren. Saan aday ti panggap ko? Ken, amom, imayak. Tap no mapalag anak mo tirik na. Agyaman ak manan. Diyak ka muno ka ak makasubad ken ka. Wan gayam, anya di ko na mga ipadamag mo. Ada good news, ada bad news. Ang una ti bad news. Ket isarunok mo ti good news. Ay na, numabalin. Diyak pumakayatan ti makangag iti bad news. Ha? Nang rona no may panggap ka dagiti utang ko. Mawatan ka matkit different. Iso na lang. Tanas ka na maamuam dagitoy. Tapnoan mo matir aramidam. Kinapod no na. Nabayagan ng ulbudak ti bagik may papan iti agdam a sitwasyon ko. Ngamawan ti maaramidak. Tadyak mati ida maliklikan. Gasto yung amin, friend. Ni Tata Lito, amay saan nakautangam. Plano na ti agdarom. Anya, kasano nga idarom na? Kat nalpasan ti tungtungan mi nga inutak abayadan ti utang ko kan ko ana. Wen, amok dayta. Nagsaritaan yun dayta. Ang nagbaliw nga ro ti panunot na, idi sinugsugan ni Grace. Diyay nga'y bakla. Grace? Wen, kaadalan tayo di high school tayo. Kat, anya nga'y kano tinapan na imbagbag ni Tata Lito. Ado maysa ngay baga, di masakitan ka laeng. Amang ano di ka makafocus iti aramidam, friend. Talaga ajak amon ti aramidak. No saan aga po kinimanang ko. Amangan no saan kamin amangan iti anak ko. Masyanakan ka, friend. Kahit pasinsyam langan. Gudag ito ila groceries ti kabaalak nga ited. Hindi kagdanag. Nakipakaasi akin ni Tata Lito. Nga ikan nakapay ti gundaway. Tapno makaurnong ka. Kahit makaitid ka kuha na iti binulan. Ay nahagyaman ak, friend. Kaya't ko lang unay ti makabayad. Ngamdyak amuno kasano. Ay, no saan ka nga agbayad inton katapusan? Ay idarong ka, Christy. Pangaasiyo ko matata. Ikanda ko mapay iti panawan. Maasi kayo kumamat iti anak ko. Di mo usaran ti anak mo kapag palusot mo. Anya? Ay, pudnumat. No singirin ka, ti anak mo, ti rason mo. Maasi ka, maasi ka. Aha, siya ngay mo't ang nakautangam, no kasapulak mo ti kwarta. Saan ko apagrason ti anak ko? Tapno makalusutak kadagi ti utang ko. Ado ti utang ko. Wan, aklunag dayta. Manun adaras ang nagpakpakaasi akada kayo. Ngam aging kay ti social media. Pagpiestang andak pa yan. May papan iti utang ko. Nadadail akon kadagi ti tattao. Kasano ak amang rugi. No ultimo masabat ko ajak am-am mo. Nagdakas ti panagkit-kita da kanya. Ay, di ka nagrason pa'y. Awan kat babayin mo Talaga, mangutang ka. Nits,
Nakitaan ba ta sumungat, o ha? Ni Christy mat. Imbag man ta da pagpalingkina. Ay, si puta man o niya tigatangan na. Ay katamuhon daing kan asin siguro. Pagalaan na ngay kumait igatang na iti karni. Ay, sa bagay. Ne, umaymat dito ayanta. Naimbag abigat mo, Christy. Imbag man ta nakarwar kamitlaan. Nabayag ang naglamlamang ka, Christy. Wan, ilimlim mga dagiti nakautanga. Iso nga itala arumwarak, Nits. Awan nga minan isa ang mi. Iso nga umayak ag per kilo iti bagas. Ay, mano a kilo nga tialaan? Kagudwa kilo lang ang Grace. 30 pesos lang amin ti kwarta. Ay nakakaasi kayo mat, Christy. Sige, ikandakan iti may sa kilo abagas, kan kagudwa kilo nga asukar. Tapno, adamat paglabayo. Ah, When? Urasan mo na bayadan. saan, Nits? Grace, ikandak iti kagudwa kilo abagas, tabayadak. Ay, dayjay. Nakapanaw ni Christy. Ay nakatangtangsit na dya babae. Di nakit di kanun inawat, itatakin kwa na. Ay, kundi pride pa lang matiloka. Amok to, umat lang nga umutang manan. Ayun gayang, kunak man no, impabalo dan ni Tatalito dayjay. Ay, tsaka mo. Amangan mat no nagbaliw ti panunot ni Tatalito. Wenno nakabayadan ni Christy ken kwa na. Ay na, kasanungay, anabayadan na ni Tata Lito. Ket kagudwa kilo na abagas, ti imay na pinalingke. Ano sak amin apa nang si ti tao kanyak. Anya ngay ngarot kat nagbidotag. Christy! Apay nga naglablaba ka. Murong mi dagita Di mat ko nakabaybay am dagita. Ay namanang bay andak ka dilaeng. Tauray day tulaang ti maitulong ko kada kayo kinibayaw. Isardan mo day tanta day bagakan ka. Ha? Anya day tamanang. Ha? Oh, adoy. Alaham day tayo akwarta. Ha? Apay day ta kwarta. Pagpuunam. Mangkita kan itirugyam a negosyo. Jay ka ba alam nga si kaswan kan imanihar? Manang. Kaslayak maawat day ta. Amo ka mabutang ka ading ko. Ngam awan mapasamak iti biyagyo nga agina. Nagpaabak ka iti butang mo. Nagsaritaan min kanila kay ko daytoy. Awan ti pagbut nga mo na pagmainam. Ngamin, disnodo anang tan iti daytoy a kwarta. Ha? Ngam, kasanun no pumalpak manan. Sayang laan day to akwarta manang. Amok ananakam ka. Nagnakmamong tinapasamak iti kalabas. Amok amas natanang kan praktikal kan nga desisyon ita. Adon dagiti idea kan sirib na adal mo. Manipod iti kapadasam. Diyos ko. Agyaman nakta inikandak iti kabsat kan bayaw aman nakaawat kan na anos. Tulungan da ko ma. Tapno adda pagmaayan ti kwarta nga inted na. Dahito'y kumatimangtad iti baruan am nama para kanyak. Kan ti pamilya. Diyos ko. Mami, Anak. Apay anak kariing kan. Rabi ipay laang. Maturog ka pa'y. anda natagtagay na ko, mami. Anya day ti anak ko. Adda tayo kanoy di salas. Kat picturean da nga gisuso iti adudu maabadbado. Kat? Hindi kwan. Naragsakan na kano. Kat ibagbagam nga adu tinagorder ka nagiti luplupot alakom. Anya? Aday ta. Nakagatang akon iti wagwag nga ilako. Padasag ti manglukat iti bulto ti kidswear. Mangrugi ak nga agipos iti Facebook. Barang dito iti ayan tinapintas agasat ko. Diyos ko, tarabayan na kuma iti da ito nga aramitak. Sikat ti mang bayabay kanyak. Isurum ti rumbang nga aramitak.
Tapno saanin ang maulit ti pan nakalugik iti kalabas. Ay na, maragsakan akparakan ka, Christy. Ay na, jak pag-arop nga iti 3 oras apa nag-live ko. Na ipaibos ko di mo na avail ko, manang. Talaga? Ay na. Ururayik laeng ang makabayad di upat pa'y asaan ang nakabayad. Agisupot akon para iti shipping da. Talaga? Manang. Pay before shipping ti rules ko iti panagila ko. Naimbag ang nagbayad damot nga umuna. Manang. Kas di ti teknik ti daddo mga online seller ita. Pabormot kanyak ti kas di a sistema. Gapot tabasit laang ti puunak. Makitam, nukunak tumot ngamin kan ka. Limaing, kan nakasuro kan manipod ka dagiti kapadasam. Wen nga rod manang. Planok ti agopen iti duapay abel. Laba ak tumutan. Sakbay nga ag live selling ak manen inton bigat. O sige ading ko, good luck kan ka. Laglagi pam, adak lang itilikodam ading ko. Ay, ni Christy ti masabat ko Kat ni, ay na, nagano ti bit-bit na. Urelag ko, boga po iti dagsan ti bit-bit na. Ay, kasta na dagsan mo ti awit mo Ay, si Kagayam Grace. Wen, i-deliver ko man dagito linabaak ngayon palabada. Ay, makilablabada kagayam ita. Wen, iso lang amin ti amok apanggadan ita. Ay na, adumot ti ammom Ta nabak ng kamot asigod, saan aya? Ah? Ay, sige Grace ha. Inakon. Makilablabada? Agtaksimet! Anyan tungi ti mabati abayad ti labada na? Gani, agtaksi! Oh, tatalito. Agbayad akon. I-full kun Kan, pirmaan nyo daytoy. Anabayadak aminan nga utang ko. Ay, kaya doon muntoy, tagpirma ako. Tanay, agdardarasak. Nalpasan. Sige tatalito. Agyaman akmanin ha. Sige. Pimanaw mata ni Tata Lito. Wen manang. Napanan. Di pa'y nagyaman mat. Awan tirumbang apagyamanan na. Tasyak tinakautang. Di uray man. Kalpasan dagitin sawsawang na kontrakan ka. Kas jay taramidan na. Ay na, bay amon manang. Saan aday tati paka-stressam. Ay, sa bagay, rumbang lang agragsakak. Gaputa sumaysaya atin ti kasasaan GTB agading ko. Maragsakan na, paragan ka. Agyaman manang. Kit naragsak akon. Tanabayad akon dagiti utang ko. Ay na, awanan nits. Awanan ti karga ti pwestuta. Inawis naktumot amapan iti kasino. Ay. Sandak man apapabasulan ta kinayat mo mat, Grace. Kinunam tumot abumawit Ang naabang ta. Kat isumot ngamin ti imbagada. Kunak anak, paiso. Kasanuitan. Agsasaruno man nagiti 5-6 kas kada inal daw ababay. Tanayin pa tayo, taipaship tayon. Kasla imposible. Wala ano day tabudega, tapagitadilan tayo kadagiti umay na stocks. Kasapunan tayo ti Kasla jak mama ti abimak nang ni Christy gapo iti wagwag. Ang mga no, ada sideline na iti tunggal rabi Nga ta? Kasano ko maabumak nang ti may sa katao iti wagwag laeng. Saan nga imposible day ta, Grace? Adon dagiti mabuybuya iti social media abumakbak nang. Gapo iti wagwag kan live selling. Ay na, basta saan ang mamati abimak nang dayta Christy. Kaano la idi napan gimatang iti half kilo abagas? Oy, ta kayo! Agbayad Nits. kayo dito utang nyo! Ay sus, patayin datan sa amaten. Darasin nyo! Ikagumaan ta dito maray, Grace. Kat no, da nakabantay iti ridaw.
Basta agpanunot ta iti wagas tapno makataray ta. Ay na, maulawak san itibuteng ko. Apay ngamin nga insugal mo dya ibayad ta kumakin ko ana. Una, ano ba nga apa? Iso nga impuunak, ije kasino. Saan ay nagtulag ta nga awanan ti agsugal, Ay, Houston! Grace? Saan nga pinabasol? Agpanunod takid di. No kasano ang makapanaw ta dito ay. Ay na, ang mga numalmalwen na ta tinakautangan ta. Agbayad kayo iti utang niyo kung naglangarudangan. Dara sa inyo takasampulang ti kwarta. Ay sus. Ay na. Apay nga ijay sango ti pwesto da Grace ti paglalaawan di di abakat. Agbayad kayo wano urawak tayo ti pwestuyo. Agsingsingir nga ta. Rumwar kayo dito. Amokada kayo dito lang. Apay akas ti matan tinagbambanagan ti biag da Grace. Kunak man numayat ti sasaaden ti negosyo na. Amo bigada kayo dito. Next, Ken Grace. Rumuar kaya o no diyo kaya timadang ka. Ha? Ni tatalito matay chay. Kaya't nasawan. Nakautang damat kan kwa na. Awanan kayo di bae. Unti mo motor ko binulod yo. Insal tayo di kasina. Rumuar kaya. Nay. Kasino? Ha? Apay, agsugsugal dagiti dua. Kaslagas mat di nakagalon nga igam di may sa lalaki. Ay, mabit lang. Oh! Di ka makibiyang dito si Ka Kriste. Mabit lang ang tata. Pagsasaritaan niyo kumaday ito itinasaya at awagas. Hoy! Di mo matiligat na ng birbiro ka na gito mo. Masapong kabayadan da. Utang da. Tadi, uramot ko ito eh. Uramot ko. Ay, nagkalma kakabsat. Mano ka diti singsingiram kadakwada. Masyakit, 100,000. No, bayadan, jagtal na ako. Ah, ay kwan. Dakkel unay day tagatad kabsat. Nga mabalin nga advancean ka iti 20,000. Iso lang amin tigam ko. Ah, Itad ko, tauray syakton ti pagbayadan da no kaskasano. ay. Kasano ak ngay, mate? Tatalito. Agaam mo tayo mat. Nakitam tinaglabasak. Idi nagrigatak. Talagang awan maitad ko. Nakitam mat. Idi nakabangon nak. Ininot anabayadak ti utang ko. Iso asaan nga imposible ang makabayad damat. Ay, sabali ka. Sabali damait. Sugador da. Iraman da pa iti saan da ako kwa. Awanan bayin kit di da kita. Sugador. Kaya hindi da amo ti agbayad iti utang da. Apay pala nakibiyang ka dita. Nalipatam ka din ti nararamid dagi at tao kan ka. Manang pinakalmak lang ti sitwasyon. Kita ama. Amang ano iti katutulong mo kat may sagmak kan tumanan. Sana dakas ti tumulong. Ngam mabalin. Unang payapanunutan ti bagim. Manang, Idi si katawanan, andaya ti mulong kan ka agayem mo. ay, maawatak ti kayat mo asawan manang. Pakawanan nga, tanalipatak manan. Ulitak saan adakas ti tumulong. Ngam mabalin. Panunutan pa'y nga umuna tabagim. Ay na, no sana po ko ni Christy. Ang mga nanalitsyontan. Ay, wan nga ron. Nakababain unay ken ko ana. Ura siya ka. Mabai na kadagiti inaramid ta ken kwa iti kalabas. Awanan rupak nga ipakita ken ko ana, Grace. Naimbag pa ni Christy. Tamayatan ti biyag na ita. Ala, darasam kit di nga gimpakita pumanaw tan. Ang mga numadanunan datapay dagiti daduma pa'y nakautangan ta. Ay. Anya nga tano puskol ti rupak nga umasidag ka ni Christy. Anya ko mati ibagam. Agaplayak para impake di bodega na. Anya? Naimbagan ka Tagawid ka ni di probinsyayo. No kayat mo, sumurot ka kanyak. Saan? Umasidagak iti ayanta Christy. Kasanuta nga makabayan ti in advance na kadagiti nakautangan ta. No agawid ka mat ijayan nyo. Awan mat usto apang gadan ijay. Ay, talagang agaplaya kas bagar ka ni Christy.
Baka pa kanandak pa iti libre. Ken libre pa iti pagyanak. Oh. Kasla jak maklon ti kasya nagbanbanagan ta. Kalpasan dagiti pananguy-uyaw taken kwa na, Grace. Wen nga rod? Oh, da kayo matgayam nits, kan Grace. Agtugaw kayo Agyaman kami, Christy. Christy, pasensya ka Ta itakamlaan na kaumay. Imay kami atap no agyaman kami iti panangisalbam kada kami iti dayjay nga aldaw. Pakawanan da kami kuma, Christy. Da kayo kit dimat. Awan day dyan. Ay na nagimbag ka tao. Ta itilak si dagiti nararamid mikin ka idi. Ket di ka nagduadua ng tulong kada kami. Gaputa amok tirik na ti masingsingir nga awan pagbayad na. No anya dagiti paglablabasan nyo ita. Napatas ko amin dagita. Talaga siguro akastoy ti biyag. Awan ti permanente. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mo't ama umumsi ka ita. Ngam inton bigat, maitaltalo ka. Nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Tapno agpursigi ak. Tapno aggagat, ket makapangrugi akmanan. Eso adi kay madanagan. Tadyak nagimula ti sakit tinakem ko kada kayo. Agyaman kami, Christy. Biyag ti tao. Mga sawa mo kanon ni Goryo akasinsin mo, James, anak kaw. Ne, kunak man no agbaken dayjay nga insan minanang. Mga sawa mo kanon. Asino ti asawaan na ngay? Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa lang. Kaisumat siguro ti tiyempo na apanangasawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa dayjay kung lumakayan na baro. Mabalin pa ay. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamad ti asawaan na? Ha? Agraraman mo dayjay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ah, ay ko saan mo ta? Ang biglaan mo't gamin, ti pa nangasawa na. Di pa ilagad nga ron nangasawa, iti ka umingan na. Sinayang na ti panawan. Eh, Manong Guryo, nagamit kayo magayaman. Insan. Ayun, ni Roda, Nobiak. Hello, James. Kumusta? Nasayang mo't ipag. Ipag ko na. Tadamag ko ang kalaysa kayo iti mabiit. Insan. So, nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ah, ay ko naman ang. Nasayat mo't Ta nakalagip ka mo't lamang asawa. Mata insan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmaymaysa. Haw, awan lat amukon dalay. Anyat liblib-yam lakay. Dayja kasinsin ko Last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang di asawa na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo ti kas tatawon kay. Di pala job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano na nga makaisambot iti anak no kasta. Awan Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga oray bumakitan na balasang. Ure pintas namin na pintas. O, di mo't makaanak. Di useless. Oh. Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno dua nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsing ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti panagpas ngay mo dalay. Dakela inti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatan akpayan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatan akamag na.
Ala, sana bale. Tay pasgay bunton ti apo ko'k balasang ko. At danton anak yo ka ni James nga anak ko. Masikog kami dyan asawa man niya, insan, James. Ay, wan, manong guryaw. Umuna a baby mi dayjay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sikog ni bakit. Ay, kat mayata, insan. At danton anak yaw. Una. Nuda kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, di oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan latam mo kon manong. Bumakitin di asawa. Awan rin, sana makaanak dayjay. Ha? Hanggang, di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ang punom di may isa. Ah, anya? Guryo lakay. No kas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka di iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagam bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko kin nga. Nauray di ta madani ti anak. No saan ta maparamuran ni ti anak, aklunan ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanak pa'y guryo. Huwag nga ron ba kayo? Kat noon na talaga, ay aklunan ta na. Saan ko mga umdas dayta, apanggapuan ti saan ta pagkinawatan? Anay ko, nagsakit una yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Ay, agturong ka no dito ti pangiluganan miking ka. Basit lang nga ano sa bakit? Maulawak. Agsip nga ti pa nagkita, James. Ay, sus, patib ka rin ti pakinakam mo dali. Pangasim, kabalam tayo ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mga alak, iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay na, ngangabit sa matanda iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Ang ngangabit ni Dali. Isma pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya timbagam. Ti anak ko di pinili. Anya. Ay na, kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanang. Hanggang awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawak. Kita gyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sabay api musay. Hala, napigsaak pa'y mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Makipaglading itakiti na pagtingda asawam, James. Agyam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Hanggang saan na pala Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iswa pinili nga iso ti maispal. Minsan. Anak nga ti kapat nga na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga urayawan asawak. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehiyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Wala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan da. Una, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, ading ko. Napayagan ang nabalo ka. Balasitang hindi anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa'y. Tapno, anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Ada mo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Isulang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulang ba't ti kaduan saan? Saan itag nanayon kat adda itiputir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Adi nakto pampanawan. Kat nagkarimot adi nang to aramidin ti kasta. Kat may sa,
An mong ti asawa, no di na ka may paayan iti anak. Ha? Saan kit din insan? Asinuntong iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa, ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. At di anak ko, anam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di ka mat na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinan nyo nga anak yaw insan. Ta siya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang. Masapul at dubyak tagagat tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagay, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang. Gundawayak tagtrabaho ta na pigsak pa eh. Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga minan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak iti bagay. Umada din sa ti hapit ko na nakaw. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga ron manang roda. Bakit nga minan? Kan nakapsutan. Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasurok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin dita bayaw. Nagasat kit din ni anti at nadanon na ti kasta tawon na. Uwan nga rod. Ang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iswa patsek at tumawid akmat kadananang. At idog tumot tibiyag ko. Agluto-luto ka man. Nagsapa pang rabyan dahi ta? Pangaldawak pa ilang dahito ay manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, naglalawin nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay iti kanek. Awan ba't nga minan dahi di antia para luto yo. Uwan nga ron. Baka pa ikawang matikaawan dahi dinanang. Kudak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba iti kawas mo. Tanga isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga manong kuryo. Anan mo mo't ti asawa, no di na kamot maipaayan iti anak. Ah, Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manen. amaw ka pang pangagan na kinsan. Ngaburay awan anak mi itasawak. Naragsak kami lataban. No siya, saan nga agbalin ti kasta? Isukat mo kiti di asawa ma. Ah. Mangsapol ka iti ubing. Daytay maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak maramid na tayo san. Patpat unay ta asawak nga uray awan anak mi. Kasi nung to nga ro, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase, manong kuryo. Guryo lakay ingkag digusan. Tapno masapat ta amang lukat iji pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pasalubong. Sika ngay bakit? Nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Ah, sige nga ron. Inakagdigos eh. Tasata manganan, bakit? Roda bakit? Bariyam da ito eh. 50 ti bariyam. Wen lakay, adtoy. Ado ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Adadag iti agala itilako adi da bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbagta daday ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang ta idi dayto eh. Naragsakak, taurewan anak ta. Mayat latta, tilinangin ta. Gapu tagin inayat ta, lakay. Gawit ka, manong kuryo? Ah, ni James. Mapantan,
Ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na taman ng daytan. Baybayan ta ano niya kaya nasaon bakit? Ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramid yung agasawa, manuguryo. Manang Roda. Agkuy-kuyog kayo latan, ngem awan mat bako ng anak yaw. Awan inspirasyon yaw, agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may saan. Kan siyempre, ti Diyos, ti kang runahang inspirasyon may agbibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritanin sa? Angim sa bagay. At damat kit di tingwin nyo di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan serbina. Ngamin, awan maitulong dagi jay adingwin nyo intun bumakit kan lumakay kayawn. Di da kayo mataripato. Saan nakas kanyak? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadan ko ti anak ko. Kat ita, adan trabaho na. Kat isun timang tultulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Maaklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, saan nakakontento iti sweldok niti Pilipinas? Isong aga broda. Anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay kat makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No niya ti pagragsak ang mga ramidan. Nakasuporta aklat ta anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngay bawag. Wen tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Adwa ka na yung ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di kayo to kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwa kang agawin. Sino? Ti foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyo. Aniya? Di ba't insan mo ti malabasan da iti kalsada, lakay? Agpailin samat. Ilugan mo, lakay. Uwan bakit? Insan James! Papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Nga maawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan! Agpaili kami! Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagya manak. Nala, mangan kalaang bayaw. Di kagbabain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agya manak ta ilibrida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Pagkakanat. Masadutak ko ma. Nagpa-doktor ta maulawak. Nga mo kasapulan mo't. Ay na, rumbang kuma, nga da kadwam arumrumwar kan magmagna, no kastang agul-ulaw ka, bayaw. Uwan nga rod. Nga awan mo't mayaban na kadwa. Narigat nga magpaiso ti awan kadkadwa na. Sana kaskada kayo. Ano, tarik na ti may sa agbinadang kayo. Bidot gamping bagak iti. Pudno nga danak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Manmadon nga agbakasyon. Sagpaminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka di nga ijayin abroad ti pag naitanda? Uwin, isan. Tada balay tayo siya abroad. Anyat amom ngay. Amangan no lain na kanto di anak mo di abroad insan. Tada yung mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga da sa balya ka balita. Huwag mo katulong kat di na kayat. Anya? Iso nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akon. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala insan, no da may tulong may, ibagam lang. Agkakaruba tayo lang mate. Umay ka lang tayo di balay no kaya't mo ti ada kasarsarita na. Uwin manong.
Talaga kas ta teramidak. Makikaarubar lata na. Tapno dalat ta makasarsaritak. Sorry No impalpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. Ala, di ka nagsangit, bayaw. Napalabasan day ta. Mababay nak ngamin. Gapo ka dagijay nga bagbagak. San kaya nga itag nanayaw. Baka din na ti anak mo. Panawan ng tulat na tinadakil na. Ta siyempre, mangbukol mo't itibukod na pamilya. Malain san. Di mo na ayin ti bagay. At dahil kami akadwam. No kayat mo, umay ka nagnag, di balay me. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Di ka dilaw-dilaw iti padam a tao, tadi mo'y gam tigasat titunggal maysa. Alaga gayam di tan tinagibusan, dahito apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin. Biyag, di tao. Naimbag nga oras mo, Mesay. Mabalintag pasyar. Saan? Diyak pa kan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kan may sa, addan nobyo, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwa kasing mangpat. Ni iCard, nobyok. Ha, iCard, ni Nanang. Naimbag nga orasyon, Nana. kastamot, barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo ka din nga gamam mo iti insangpit mo lalaki anak ko. Nabayagan na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gaya nayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni iCard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anya? Agdin na kayo at di kayo pinagkasal. Agkasal kami to, ano da kwartami, tatang? Awan pa'y urnong mi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpat-mat ni iCard, tatang. pasensya kayo. No maibagak ti kapaliiwak. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo matan. Amon nyo pa'y matngamin nga umuna ti ugali ti may sa atao, Sayo kad ngan ti kinatao na. Yaka mo, Messi. Ngam talagang adayo tirik na kiti deja tao. Palagkaw-kawas na lain, kaya magustuanan. Kaya uwang gayam. Maklon na ka dit, anak mo. Wan tatang. Tadamo mi payla nagamam mo. Imbagakon kun kuha na amay saka single mom. Kahit Nakasagana ka numat ngagbalin nga mati anak ko. Ipatag na ka no kaspud no nga anak. ay, sabay ko mga raw takasta anak ko. Makantayon ay kan, nakaluton ni nanang. Pauna ang munda na ng kantatang mo amangan, Messi. Mauditan. Ha? Apay ngay. Umay kikit din, tapno aglalang lang tayo kadananang kantatang amangan. Mabayi na ka makisango kadakwata. Isong agpaudit ako man. Sige nga Rod. Inak ibagang taumunadan amangan. No adda ko makwarta. Uray datantag gastos para iti panagkasarda Messi kan tinobyo na. Kastabi lang, tinapanunod ko idita mo. Unak pa yan, nagdiskitara kiti pagkasaranda. Ngam orasan gaya may. Anyat kayat mo asawan lakay. Sanay, tadyak kursunado na yung lalaki ang parang tiyanak ka. Adayaw tiridnakin ko ara. Kaslasan na mapagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tanti manggad para iti pagbiag da. Naglaingin nga. Uray ata nagagat mat nga agaw awir ni iCard, tatang. Uray awan trabaho na.
Kaya mo asawan, si katag trabaho, tani ay card tiagaw awer, kasta. Ay na, adun ti kasta ita tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay mo't lalaki ti agaw-awer iti anak da. Anya? Ay, anak ko. Amangan lumaulit inapasamak. Nataer na ay card. Ang mga nulukwan na kantulang da dyan lalaki. Ang mga nusalasik ka tinobya na. Anyat panagkit kay tayo iti nobyok tatang. Manangal lilaw? Nasingpat ni iCard ko naklangarudan. Di mo pa'y una maamo, anak ko. Nalaka, ti agin sisingpa. Nalaka, ti agpamarang. Basta nasingpat ni iCard tatang. Period. Day talaang ti may bagak. Nasaya tadakan, Messi. Nakaluto akon. Mabisin ka din. Saan pa'y iCard? Madamdama pa'y, tagi na naak pa'y. Ala, siya kung ti mga ikat iti sapatos mo ba kahit, Nagsingpat ka talaga iCard. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka mat, Messi. Ayan ti anak ko. Anak ta ko na ma. Ada yung silita. Agay ayam. Ano sa mga awawiran ti anak ko Tani, adamat trabaho. Agresign ako man ngam sayang mat. Ay, talaga sayang Narigat ti makastrag iti trabaho ita apanawan. Kasla kanya. Namin ano ako na nag-apply ti trabaho. Ang awan mo't lang mangawat kanya kon. Sana bali Jack baybayan ti anak mo. Anak ta ko na kuma. Agyaman na kay card. Ano sa kunti ag sales lady jay grocery. Tanasing pat dagiti amo kay jay. Si kakumati kayat ko amanugangan ka daw. Ngam sa bali mo tinayat dyan na kami. Unya rin tata. Ang sa nabali na. Maklon ko tigasat ko. Talaga siguro asan animisi ti para kanya. Bakit di abaraw? Sabay ko mata sinaan ng tumulang di dyan lalaki. Saan ba kaya di dyan lalaki para itanak may baraw? Nagsadawt. At dalay di balay. Ni Misay tagtrabaho. Ngam isugi din di para balay. Madlawas sa daw di dyan lalaki. Apay no agsapol kamot iti trabaho, baro. Ta adaak mat ang mga awir iti apo ko me. Kuha, ada tayo uraya ka trabaho na. Ada pagtrabaho. Ang inton umay abulan pa lang. Kasta aya. Wala na. Iso kabayatan ti kawan pa iti trabaho. Tumulong ka mga awir iti anak ni Messi. Ay ka nasaya at nga rod ano kasta. Tane, manumot lat sweldo di anak may di grocerya ngay. Basit laeng barok. Iso nga agtinulong kayo kumaamang good. Wala na. Agtrabaho akon inton umay abulan. Man nakibiyang lawo na itag iti dadakkel mo, Messi. Masikuran da iti kaadak iti balayo. Ala, di mo ikaskaso ida ay card. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya ati pa nagsasaod na? Iparupa da mo't launay asaan dak akayat para kan ka. Mala, kasaritak to ida. Apay ngamin aya, masikuran kayo na awan trabaho ni iCard nanang. Ure awan trabaho na ata nasingpat mat. Iso ti mga awawir iti anak ko. Kan awan bisyo na. Adala ang dito yung nagtibalay. Ala, pasensya kan no nakaisawa nga iti nakasairan tirik nana. Nagdamagak laeng mat anak ko. Di kay ngamin makibibiyang kada kami taadamat trabaho. Saan kami mat apapakpakan kada kayo? Ngam, tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay nasaan ka di akasta anak ko? Mala, siya kung tagkid daw iti pasensya. Saanan maulit day jay. Makabulan ng tinapalabas. Di matlatag trabaho ni iCard lakay. Ala, may bayabog. Di mong damagan dahil taking kwada. Tabangan magipulong man ang kinimisay. Kat gurain na tang tumanang tiyanak ta. Ay, makapasakit mo tar aramidan ti anak ta. Mas isakit na jay nobyo na ngam data dadakkel na. Ay, kaya tagarog kay. Ay nga mala. Sapay ko makarod. Tagpaiso na singpag tayo lalaki.
Sabay ko ma, tawan to ti pagbabawyan na iti udi na. Tagahanon di asawa ni Messi, tata? Saan na nga asawa na jay? Tasada nagkasargal daw. Kundi minto ida pagkasaran nga uray anyat mapaspasama. Agdindin na damat tan tata. Uray Idaw dawat ko nga ron, asapin lang ko matagsinatan. Anya? Apay, paditi ugali di manugang yaw, tata? Diyak mo! Yung madlaw nga ginsising lang, na diyan lalaki baraw. Agawit ako man iti palay mi, Messi. Di mat imbagak nga inton umay alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga mintimbaga ti boss ko. Diyak pa'y mabalin ti aglangan ita, tanakalib pa iti maysa akadwami iti grocery. Uray da kami latang arodan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatagan ti anak mo kanya. Kasla maikawak matan o jak makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit iti lugar mi. Di ka madanagan, tadyak baybayan ti anak ta. Ala, di nakatasapulan no, Rabi eh. Saan? Tadak man. Malaksid no awanam. Siguradong agsangit. Ngam adak mo takadwana. Sige nga, Rod. Basta agan-anad kayo ijay Kan agan-anad kayo iti biyahe oh. Win. Ala, isagana kung dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay anak karubot da ay kad kanya po ko tabagay. Papananda. Awagan taman dya anak ta. Tanak ko na ni iCard nga agawid da iti lugar da. Katimpakada na kanukan ni Macy dya apo ko ta akadwana nga agawid. Anya? Ala, awagam nga ro din ni Messi, bakit? Hello, Nanang. Apay ngayon mawag kayo, kat ni madamati trabaho. Pudno aya, pinalubusan ni iCard ang mangyawid iti anak mo. Anya kayo matan aya. Awan na talaga ti panagtalagyo iti nobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga agawid iti lugar da, tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rod. Bye. Grabe matagiti dadakkel ko. Kaano nga tanga minamaklon da ni iCard ang manugang da? Awan na talaga ti panagtalag da iti nobyok. Di dala amo no kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam, anak ka. Napanak man kan saan, dakkel lata ti panagtalag ko kani iCard tanasingpat da ijay. Patsyak adi na baybayan ti anak ko ijay. Ay, makapadalag gameng. Uray ko man kadwada ka nagawin. No kastamat lang awan panagtalag yung itinobyok. Pumanaw kami laangan dito'y balay. Ha? Nisan akasta, ha? Siyempre, nabit kayo pa'y anagam-amoy tinay dyan lalaki. Normal lang, agdamag kami anak ka. Taintalik mo kinkwana di anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami laangan iti sa balay apag naidan mi, tatang. Talaga, Jack, makontak ni iCard. Apay nga tan. Jack, maawagan. Kumusta da nga tan iti anak ko? Macy, naawagam ka din ni iCard. Jack, makontak nanang. Awan la siguro ti signal, iti lugar da. Apay no surutem laangan ni jay lugar da anak ko. Ha? Kwa, Jack, amo ti pang surutak kadakwada. Tadyak matamo ti lugar ni iCard nanang. Anya, kunak man no amom. Anya nga address ayata sa pulan tayo. Jack nga rod amo nanang. Nalipatak dyan bagana idin. Anya, ay nalala, awagan manan bareng makontak mo. Tatang, mananagan akon. Jack, makontak ka talaga ni iCard. Daitan ti bagbagamikin kami say. Natangkin ko mga minti ulaw. Hintay ko man nagpatulong iti otoridad, tatang. Sabali ti agparparik na kanyak. Madanagan ako ni ti anak ko, tatang. Ti anak ko. Diyos ko. Tarabayam ko mati anak ko. Di mo ko mabaybayan na po. Ala. Agkalma ka lang, Grace. Di ka nagdandanag. Tama nga nun niya ti mapasamakin ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay kan pulis ti amin.
Makitinulong da ka no nga agsapol iti apo ko, Meng. Baro ano meron ti umawawag. Hello? Hello? Singa ka din ni Macy. Dahil anak iti mapukpukaw ng uping. Wen, sir. Sino da ka di? Nakita nga may cellphone number mo iti na-post iti social media. Isu ngay nawagan ka. Natiliwan tinangila ko iti anak mo. Kaya tada kami iti uping. Anya? Oh, sa dino di ayan yo. Ti anak ko, kumusta na? Sinasayat. Agsasarak tayo, balasan ko. Oh, anak ko, agyaman nakita dakan. Nakita ti post iti social media. Sakbay ngay masidag da di lalaki kada kami nga agasawa. Iso, anabigbig ko. Ilaklako na ti anak mo kada kami. Kaya kampay di. Interesado kami iti ubing. Ang kinuntakon dagiti pulis. Iso anak ang mag-adagos ti lalaki. Agyaman kami unay, sir. Yaman kami unay ititulong nyo, sir. Ay nanay, baglakit din. Tada kayo ti inasip ganday dyan lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing. Tapno saan na may sagmak. Isong agyaman tayo iti Diyos. Tawan tinapasamak iti ubing. Agyaman nagtasim marungkar ka diti pagbaludan, Macy. Kailiw ka nga minan unay. Anay ko. Imayak, saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya? Inayat ka iti husto. Iso nagtalaga kunay kan ka. Apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay aginandat mo nga ilako ti anak ko. Pakawanan na ko ma. Nakulapan lang ti panunod ko iti. Isanudyo ko man ti darom yung kanyak. Saan ang mabalik? Ikarom ti bunga ti inaramid mo ay kind. Gapoy ti dayta nga inaramid mo. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, mangantayon. Nay, anak ka. Nagadayaw tinakaiturungan ti masang mau. Pampanunutak namin tinapasamak tatang. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan ang maaramid ni Aikard ti kasjay. Nagtalagak iti hustukan ko ana. Apay ana aramid na ti kasjay. Adal kin ka tinapasama anak ka. Di ka basta talag iti saan mo unay nga amwa tao. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kinkwana. Wen nga rod tatang. Aminado ak iti dayta. Nagbalinak abulsak gapukan ayat. Kat pakawanan dak ko ma, tatang. Nana. Insaksakit ko day jaya tao. Jak dimngag iti pambagbagayo kanyak. Husto kayo gayam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga barwanan, anak ko. Lipatan mo din na palabas. Basta inton maminsan, amumton ti aramidem. Di ka basta agtalag, iti saan mo unay nga mo a tao. Wala nang nagdagipakon akanayon dagiti pambagbagayo kanyak. Ala, ti pagyamanan tayo. Saan nga intulok ti Diyos ang nagbaligi day jay nga Aikard itinangisit a plano na. Naimbag nga oras mo, Messi. Mabalintag pa siya. Ha? Si Kamat Gayam Gardon. Nabayag ka di ka imimay dito'y balay Ala, sumra ka. Agyaman ak, Messi. Inuray ko ngamin, makailiw-liwag ka. Katsabay ko, ma, nakalipat kan itinapasama kiti kalabas. Wen, linipat kon day jay Gardo. Nakailiw-liwag kan. Wen, Nakasta, mabaling ka di nga ituloy ko man ang tagaram kan ka. ha? Nakamabayin Gardo. Ngamin,
pinapabainan ka iti kalabas. Awan kanyak na jayan, Messi. Saan ko sinakit dagi jayan bagbagam? Taruming bawlat ta ngamin tinalaos a panagayat ko ken ka. Gardo, I love you, Messi. sigurado ka kayat naklat na nga orekas dyan tinapalabas ko. Uwan, Messi. Ora asino ka pa'y. Ayatin kan tulat ta. Basta, awan sabit ha. Gardo, Naklunan na. Ikasar ka takos. Kas pamanagnag ko iti kinapudno ken ka. Kat nakasaganak matatumakder nga amat anak mo. Ibilang ko apudno nga anak ko. nasingpat ka abaro, Gardo. Kan nagagat ka. Kan nagasatak. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngamin, noar arigan. Ano ti babalasang dita. Amabalin mo nga arman. Ngam, no apay asyak pay laang tinapilim. Sika nga na talaga tayo ayatak, Messi. Sige. Tangay, napanagnagakmatan ti kinapudnom kanyak. Babaen iti anos mo nagururay kanyak. Aklunan kan, Gardo. Ay ayatan ka mat. Oh, agyamanak, Messi. Agkasarta nga rudan. Dumngag iti pamagbaga dagiti kakabsat, wenno dagiti naganak. Napatag ka kadakwada, iso bagbagaan da ka. Alaga ngayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos dangina iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Nanang, agpaiso ay asim mang putan ni Uncle Berto. Wine, idikalman ka now. Agbakasyon laang, wano agsublimat la ijabro. Agbakasyon laang. Agsublimo la ka no, into no mayabulan. Ay, tulungan dak mga ron, nanang. Tas umura ka kas waitress iji restaurant na. Aliya, agrubwat ka, tamapanta iji balay da ang kalmaw, anak ko. Kumusta ka ngay manang? Kaanakan? Agmano ak, Uncle. God bless you, kaanakan. Kahit kumusta kayon? Hey, kastoy lata akasinsen. Pasaray agsakitak. Iso akanayon ti pa nagpadoktor ko. Ay, oray siya nga rod. Adumat ti marikrik na kiti bagi. Ngam gagangin na siguro na mapanin ti edad. Adon ti tumpuar nga anayan ti bagi. Wen nga rod ah. Ay wen, mabalay nga isarek mo to'y kana kami ti restaurant mo. Nadapay bakanti ah. Tanay, nagsardeng matan nga giskwela. Apay nga adi mo ituloy tag eskwela. Sayang kanakan. Kurang mati budget, Uncle. Ado, mati mabalin nga apply nga scholarship kanakan. No kayat mo tagbalin nga scholar, mabalin. Ay, saan nun, Uncle? Nababa ngamin dagiti grado. Ang mga nadyak tumot lang makapasa. Anya? Kayat mo tagtrabaho iti restaurant. Wan ano, adapay bakante, Uncle. Para inaw ti sapsapulag. Tayo ti kurang. Kayat mo tagbalin na dishwasher? Ay, dishwasher, Uncle? Wen, isumit lang amin ti bakante. Kompletong dagiti waitress. Dishwasher ti kasapulak. Oo, anya. Mayat ka, Mira. Kutwo na. Anya pa'y ngay, isumutlat bakante. Libre amin akanan manipulag sa pagingay ti malem. Pati merinda, libre. Iso ang makaurnong kay ti sweldom, no naimped ka kanakan. Ket, kaano ka nga agrugay? Urain ton bigatan na, Uncle. Ngam, nadantagik ka ta waitress, Uncle. Mabalin ka di asyak ti sumublat? Ha? Ay, kitaan to no kasano, kaanakan. Apay adi ka pa'y mat nakarubwat kataldawan. Kunak man no sumrek ka ija restaurant ni uncle mo ita. Kasla masaduta ka sumrek nanang. Dishwasher mo. Nikat anyangay nga rod. Kat iso nga rod ti bakante.
Anong sampay laeng Anyat ammom no agibangon tumanan iti sabali a branch ni Uncle Mau. Di sonton ti pagaplayam ka sweet dress. Dishwasher? Ha? Sapay ka gurgurak na gininaw. Kat ano sa mun kaysa awan. Hala nga rin tagdigos ako nanang. Mala, agawa ang takababain ka ni Uncle mo. Damo pa'y langal daw mo iti trabaho nga maladaw ka. Anyat ko na enan ngay. Ure at uncle ko mat. Awan mat sabsabali nanang, takasinsin nyo mat. Uray man, aramidem latamat ti trabaho anak ko. Agagat ka ijay, di ka agsadot-sadot. Di mo ipakat ti ugalim dito'y balay, Mira. Alda ka barbaro akadwayo. Ni Mira. Alda kadwa ti dishwasher tayo. Welcome, Mira. Thank you. Ipasig mo ti bagim kadagiti kakadwa Mira, way? Ta amin da ditoy, nasisingpet da. Well, uncle. Di na mo't lang iba kan aka-anak-anak. Tapno ngumato kumamat ti kita dagiti at trabahador kanya. Okay nga ron. Rogyan yun dagiti trabaho yo. Tamadamdama lang. Adumanen ti agsangpet a kustumar. Unay mat ni Uncle Berton. Inyam amo na kung agpaiso ka dagiti empleyado na di restaurant na. Ngam di naman timbaga aka-anak-anak. Ha? Apay, masapulaya kay baga na ti kasta? Katwan Tapno ure kaskasan no, ngumatumot basit ti panagkita da kanyak. Nga ure dishwasher ak lang ijay. Tapno di dak kumamot tagtagibasitan Sigurado nga min kat anang ato ti purwa dagijay. Tay muno na da ijay at trabahador ngam siyak. Ay na, saan man natila at atapo manak ko? Di mo pagpanunutan iti saan anasaya at dagiti kakadwam. Sika ti makibagay, ta sikakat nga ro ti kabarbaro ijay. Ay kat kapilitan na kastan Tano imbaga ko man ni Uncle Berto anak-anak, di isuda ko mati makibagay kanyak. Ikateman ti kasta nga ugalim anak ko. Saan anasaya at tinangato ti purwana? Agpakumbaba ka, takasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Di ka ko magtangsit-tangsit anak ko. Naladaw ka ita, Mira. Ada ka din ni Uncle ko, Luis. Sinong uncle mo? Ni Uncle ko, Berto Jay boss tayo dito yung restaurant. No, kasta. Uncle mo ni Sir Berto? Uwan, Luis. Kasinsin ni nanang ko. Ada ka din ni Uncle ko, kunak. Awan Aldaw to, no adaday jay. Kat, adante ka dua ka dishwasher? Awan pa'y. Tadi pa'y kanong remor iji hospital ti asawa na. Unay matan. Di may sakmanan nga ginawan. Naganuntuman ti may nawanan. Kataganos ka, Mira. Takas na nga rod mo't at talaga ti trabaho. Ano san ti trabaho? Tapno agsweldo tayo? Ay, unay mat ngamin ni Uncle Kon. Dishwasher mga min tinangisarkan na kanyak ditoy. Napanan ni Mira, Juna. Nagapsuon mo't tanti inawan na di kusina. Ay, diyak mo Adamot la itay di kusina mangmangan. Pudno ay akaanakan ni Sir Berto ni Mira. Isumat ibagbaga na, Luis. Kaslay palpalastog na pa'y nga ibaga akaanakan ni Sir. Nadlaw ko mati kinalastog na nga agsasaw. Pasaray ngumato dagiti kiday na no agsasaw. Uwan, nadlaw ko matdayta. Madlaw nga da supsuplada na. Anyat amuta. Ang mga nukas dyan na laang mat. Ang am kinapudno na kat nasingpet gayam. Ay una niya. Pinagatapan tan iti dakas di kadwata. Masaw laang matkit di Luis. Ala, nakaturog matgayam ni Mira dito'y ayan ti paglutuan. Uy, Mira! Mira! Agreeing ka! Indumog mo dito'y lamisaan. Mira, agreeing ka! Naurnungan ang dagiti iinawam. Inka aginnawan. Di ka man kundi lang nga mangibaon-baon kanyak si ka, Jonah. Laglagi pa makaanakan ti boss mo ditoy. Iso adi inak baon-baonan. Ha? Nasakit nga ti ulo iso nga yung turog ko. Ay, kasta aya. Sorry nga Rod. No kaya mo disikan ti mga ramin iti trabaho. Ipulong kan tupay kini uncle ko. Na, ay ako bangay ti pulong na kanyak. Bayan mo, Juna. Di mo tutupan. Tawurid na kami apara luto kat inapa na itay. Makasali ngamin di talamisaan, tayin dumog na dita. Nagbayag pa iti turog na.
Ay, anyan. Diyak lang pagaro pakas jay ti ugali day dya babae. Ay, imbag lakit din ta atidog ti pasensyak. No saan tinutupak ko ma? Kat amang ano niya pa'y tinaaramid ko kankwana. Kay bayam latan. Ang mga no gipulong ko ni sir. Ang mga no baliktadan na kapay. No kasta, agsubli kayo man ni abroad, uncle? Wan, Mira. Isa na kayo ti makaamo dito restaurant, wan? Panahon kayo. Agbakasyonak tumanen. Wen, uncle. Di kay madanagan. Bantayak dagiti trabahador mo. Tapno sanda nga agay-ayam ng trabaho. Ha? At ang aming gingginan ti dadumakot. Iso adagdagdagak idanukwa, uncle. Iso di kay madanagan. Tabantayak dagiti trabahador mo. Naladaw ka man na simrak, Nana Maria. Agkaralangan ka lang arudan, maladaw ka pa'y lasumrak. Kasano kat, pinagtumar ko pa'y ngamin iti agas di asawak, balasang ko. Parigatan nak mga ginaw. Kakaasyak nawan ka. Sisyak nga ginaw ditoy. Ay, pasensya ka, an balasang ko. Sana bale, tagim imbagan di asawak. Kan addan tay apo ko kamang bantay kan kwa na iti balay. Iso asa anak siguro nga aglangan. Rumbang lang. Tawan dishwasher no aglangan ka. Tasaan na para inaw ti trabaho ti restaurant. Ha, impromote nang nangkel ko abusyo. Pinagbalin na ko na waitress. Ay, kastaya. Asino nga yan ti kadwak nga dishwasher, Mira. Katawan na. Iso nga anusam, Nana Maria. Waitress mo ni Mira dito yung restaurant, Jonah. Wan nga rod. Imbaga ka nun ni uncle na. Di na magkuy di cashier nga awan ka nung matam muna. Kunak man na kumpleto kayo ng waitress. Wan nga rod. Ngam ni Mira matan ti makaadadang agsiserve iti makan. Kan pasaray apaan na pa'y dagiti customer. Ay sus, apay ngay. Imbis na nasisingpet kayo amin a waitress. Ay, wan nga rod. Nalaukan kaming itinatangsit a waitress. Iso ang madanaganak. Ang mga numaksayan ti customer tayo. Taong ungtan mat ni Mira dagiti daduma a customer. Tarimanan yung matimang ana. Nakawarwar pilang isa na panawan Kasi nyo. ungtan naman ang ti customer. Tingka nawain. Badit ti kasi nga raramidin na. Sikan ang inton apaan nak. Narigat apakibagayan dahi ta babae ta sabali ti ugali na. Luis, pimanaw ti cashier tayo. Agsangsangit arimuar. Apay ka no? Inapa ni Mira. Inanawan na ngamin. Gapo iti panangap-apa na iti customer. Ngam pinagsasawan na ti kahera. Intudo-tudo na ariniawan. Tangay sana simrak ti kahera tayo. Siya kung tag kahera. Ne, amo ka din ni Sir Berto dati ang mapaspasamak, Mira. Ni, apay awan pa nagtalag mo kanyak, Luis? Siyempre, amo na Idandanon ko amin kan kuha na mapaspasamak dito restaurant na. Siyak nga ruti tinalog namang bantay kata kayo. Kaslawan pa nagtalog mo kanyak ah. Awan bilib mo kanyak, Luis? Agdamdamag aklaan. Ket saanin nga agsubli ti kahera tayo? Ay, diya ka mo. Ngam na puskul ti pa nagruprupa na no, agsubli pa'y laang. Kalpasan ngay napapa na kadapay larupa nang ipakita na kanyak. Puskul rupa no kasta. Apay no awagan ta ni Sir Berto, Jonah. Ibagata ti mapaspasamak dito eh. Ni Ma'am Carla nga anak na ti awagan ta. Taiso ti ada dito'y Pilipinas. Kan isumot talaga ti boss tayo no awan ni Sir Berto. Saan ay ha? Ayaw mo na niya. Nabayag nga minin asaan nga ima ni Ma'am Carla. Ay, nagatidog ti pila dagiti agbahin-bahan ti restaurant. Takas ano, saan nga amo ni Mira nga usaran ti computer? Iso amano-mano ti pampamayanan iti kahera. Ay, hawan nga rod ah. Ay, di mat nga min simrag ti kahera tayo. Nanang, kitaan nyo man numaya to cellphone ko. Ne, anya day ta a cellphone. Agkupin mat. Uwin nanang, nangina day to a cellphone. Nangalaam ngay iti inggatang mau. Ay, kutswildok ah. Kantap na muyaw. Siya kunti kahera iti restaurant yang kun. Anya? Apay, among ti agkahera aya. Naglaka. Adto ti sandal yun, nanang. Inggatangan kayo. Tapang ramanan nyo matitisweldo. Ha? Ni Uncle Berto mati umawag. Nanang, da kayo man ti makisarita kan kwa na.
Ibagayo nakaturo ka. Ay, sikan ati makisarita. Tamangan mo ada napatag nga ibagana. May papaniti trabaho. Ay, manjak. Basta kasarita yun, nanang. Alan, sige, kasauyo. Hello, kasinsen. Hello, manang. Apay, ayan ni Mira. Intad namat kanyak ti cellphone, kasinsen. Napana ni Jessilid na. Apay, di na kaya ti makisarita kanya? Mabuting ka di? Ha? Apay ka de, kasinsen. At damati ngay naramid ti anak mo di restaurant, manang. Imawag ti anak ko itay. Kat imbaga na amin nga inaramid di anak mo. Anya? Apay, anyat inaramid ti anak ko, kasinsen. Hello, Uncle. Di ko mabasta patsinlatan ti may dandanon kada kayo. Sana po no dagiti impulong da. At ti CCTV ang pamanaknek, Mira. Nading itay. Ngayon na saysayat no di kan sumrang kiti restaurant ko. Diyak kasapulan ti kasken ka trabahador. Uncle, Nga masapul ang bayadam ti kinupit mo a kwarta. Tanakitak iti CCTV ti panagkupit mo. anya? Una yan, ti kasta nga inaramid mo, anak ko. Damdamong pailaang iti trabaho, nga kasjayan ti inaramid mo. Anya nga'y, di inikat na kan ni uncle mo. Sinubsobraan da mo timpul-pulong da. Maamwakla ang tinagipulong sungatag. Nagkupit ka pa'y gayam iti kwarta. Anya nga'y dayta, kababain ti inaramid mo. Uncle mo pa'y mga rodya kinupitam. Pangalaak nga iti pagbayad ko, nanang. Apay, manaw ti inalam a kwarta. 50,000 amin, nanang. Iso di inggatang ko iti cellphone ko, kantaintad ko asandalyo. Anya, agasam nga idayta. Pangalalaam nga iti kasta agatad. Pangaasiyo, da kayo man ti makisarita ka ni uncle. Ibagayo tayo inutak abayadan. Akaramid ka iti saan anasaya at sa kalpasan na. Siyak ti ipasubom ang makipagpakasi ka ni Uncle Mau. Alan, nanang. Uray ta kasinsin yung mat. Kat, addan naster kam at trabaho, Mira. Addan Apay, ti kunayo, jak makasapol iti trabaho. Bumaknangak tulaang. Mangibangon ak tumot iti restaurant ko. Takumpitensya ak ng Calberto. Anya manan ayaday ta nga ibagbagam. Nasakit tinakam ko iti panangikat na kanyak. Isong agpabaknangak man. Kat dumteng to ti tiyempo na bakbaknangak nga dayong ang iso. Anak ko, akseptarem ko mati kam malim. Basol mo matlaang no apay nga inikat na ka. Kanakanak ngam inikatnak? Di oray awan kinabagyan no kasta. Saan anasaya ti kasta pa nagsasaom? Nalastog dakit di Gaputabak nang da isi-isyen da tayo laang. Bumaknangak tulaang. Anya, nalakom amin din pala ako ka cellphone, Mira. Wen Brent, ngam nagtawar da mo't. Basit mo't kit di ati tawar da. Yag mo nga ro din tinaglakwam. Tabi nga ko. Di promise mo agudwata, Brent. Wan, danag mo na aya. Ay, naimbaglaangan ta nasarakak dito a grupo yo. Nabiit kaya talaga ti bumaknang dito Wan pasig nga men atakaw dagiti laklako tayo. Iso pag namayan dito a trabaho. Wen nga ron. Ay na, sapay ko mata bumaknang akon. Wan, basta lalay yung taglakaw. Diyan lugan ang inginaan, idil mo. Tanong sikat yung makalako ijay. Dakal, tibingay mo. O sige, agbiro kak iti pangilakwak, Brent. Nagalaam di tabilbilagam a kwarta anak ko. Nagadaw. Bingay ko iti naglakwak alugan, nanang. Ahente ak ngamin ng tiluglugan. Iso adi kay mas daaw. Anya? Adto iti kwartayo. Ni Brent ti umawag. Apay nga ta nga umawag da ito Hello? Hello, Mira. Natiliw kami. Adda kami ita dito presento. Kahit labing ita. Ngam inraman ko tinagan mo. Imbagami amin anagan nyo kakadwami. Tapno amin tayo kat mabalot. Anya? Apay nga
man, Jack. Jack, kaya ti mabalod. Apay, anya mabalod nga ibagbagam Mira. Nanang, tulungan dak. Ilamang dak. Jack, kaya ti mabalod. Nanang, Jack, kaya ti pagbaludan. Kaya't kunti rumar ditoy. Rosa. Ano samti bunga ti aramid mo, Mira? Anya ngay, katkasta mo ti pinilim agkasat mo. Sana ka nagkurang anang bagbagakan ka, ngam dinak dinangag. Isu nga ano sam nga apitan ti bunga ti aramid mo. Kaya't kumatla ti bumaknang iso na aramid ko ti kasche, nanang. Napintas ti agarapaap, ngam tinasaya at kumaawagas. Isu pagnakmam day ta na pasamakan ka. Maditirik nak amabalod kan, ngam awan maaramid ko anak ko. No apay mat ngamin adi mo dinangag dagiti pamagbagakan ka. Pagkawanan dak ko, ma. No nagbali na kasukir kada kayo, nanang. Kanuawan na saya at ngayon pagpakitak kada kayo. Agbababawi ak. Ala, saan pa yan naladaw ti amin? Adapay gundaway mo nga agbabawi kan agbalbaliw anak ko. Basta agsingsing pat ka kuman. Uwan, nanang. Ikarik.